Reka mbifuze kugubwa neza mwese mwese mugukurikirana gahunda n'ibiganiro bya Lemigo TV. Ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, amakuru mugiye kugezwaho nanjye Bukize Ange Pascal. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Minisiteri y'Uburezi yajyanye amasezerano y'imikoranire n'ikigo IBM East Africa. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare irasaba basezerewe kugira uruhare muri gahunda za leta. Naho hanze y'u Rwanda, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe icyuma arakomereka. Naho muri Pakistan, abagore bahagurukiye kurwanya abatalibani n'intagondwa. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuhereye hano mu Rwanda, aho kuri uyu wa kane Kacyiru ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Uburezi hasinywa amasezerano hagati ya Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo IBM East Africa. Iki kigo ngo kikaba kije gufasha mu kongera ubumenyi mu ikoranabuhanga ndetse no gusiba icyuho. Bogarse bushishe. Aya masezerano yashyizweho umukono hagati ya IBM East Africa ndetse na Minisiteri y'Uburezi agamije kuzamura ireme ry'ikoranabuhanga mu Rwanda by'umwihariko mu burezi. Nkuko biri muri gahunda ya leta yo kuzamura ireme ry'uburezi hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'inkingi ikomeye y'iterambere. Aya masezerano yashyizweho umukono akaba azafasha abanyeshuri guhugurwa ku byerekeye ikoranabuhanga rigezweho. Minisitiri w'Uburezi Cyrus Rwakabamba avuga ko aya masezerano yashyizweho umukono azatuma abanyeshuri biga gukoresha ibikoresho bigezweho mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Akavuga ko aya masezerano arimo ibice bibiri, harimo kongera ubushobozi ku bayobozi ba za kaminuza ndetse nabo bagahugura abanyeshuri ku buryo bazakora ibizamini aho bazahabwa impamyabumenyi ziri ku rwego mpuzamahanga. Okay, we just signed an MOU with the IBM East Africa. Twashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye na IBM East Africa ihagarariye IBM ku rwego mpuzamahanga. Ikoranabuhanga riri guhinduka, IBM ikaba yemeye mu masezerano gukora ibintu bibiri. Icyambere ni ukongera ubumenyi ku barimu ba za kaminuza, kuko kuva ubu barashyira umukono ku masezerano na za kaminuza maze nabo bigisha abanyeshuri aho bazabasha gukora ibizamini bagahabwa impamyabumenyi ziri ku rwego mpuzamahanga. Ibi bigakorerwa abanyeshuri. Minisitiri w'Uburezi akomeza avuga ko ikindi bazungukira muri aya masezerano bashyizeho umukono ari uko nk'uko mu makaminuza hari gukorwa ubushakashatsi bwinshi haba mu bijyanye n'umutungo kamere ndetse na siyanse, kandi bukaba bukeneye ikoranabuhanga rigezweho. IBM nk'ikigo kimaze imyaka irenga 100 mu ikoranabuhanga bakaba baremeye ubufatanye n'abascientifique bo mu Rwanda. Aha akaba yatanze urugero kuri gas metane iri gucukurwa mu kiyaga cya Kivu. You know very well we are doing a lot of research. Muzi neza ko mu makaminuza bari gukora ubushakashatsi bwinshi, kandi u Rwanda rukaba rukeneye ikoranabuhanga mu gukora ubwo bushakashatsi haba mu mutungo kamere cyangwa muri siyanse. IBM ikaba ifite ikoranabuhanga rigezweho ryafasha muri ubu bushakashatsi. Tukaba nanone twemeye gufashanya hagati y'abascientifique b'u Rwanda n'aba IBM ku mutungo kamere, nk'urugero ni gaz metane turi kuvana mu kiyaga cya Kivu. Aya masezerano yashyizweho umukono akaba ari igihe kirekire. Amahugurwa IBM izatanga ikaba izayatanga ku buntu nta kiguzi. Aya masezerano y'imikoranire yashyizweho umukono akaba asanga andaheruka gushyirwaho umukono na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga. Bogarse bushishi ku bwa Lemigo TV. Arakoze Bogarse bushishi. Twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba, abakora akazi ko gucukura amabuye aho ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Karenge mu ntara y'Iburasirazuba, nkuko nari mbivuze, baravuga ko aka kazi kamaze kubateza imbere. Ubuyobozi bwa societe Hajos icukura amabuye y'agaciro muri ako gace iravuga ko imbogamizi ari uko abashaka kwimurwa basaba inyungu y'ikirenga. Edi Mwerekande. Aba bakozi twabasanze murenge wa Karenge, akarere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba. Tuganira nabo badutangarije ko bakorera etablissement Hajos, ariko ngo amafaranga bakura mu kazi ko gucukura amabuye y'agaciro abafasha kwiteza imbere. Hano hamfitiye akamaro. Icyambere mfite umugore n'umwana, umwana ndamurihira amashuri. Icya kabiri nkabona amafaranga ya mituweli. Ikindi ubwishingizi nabwo mburimo no muri sako ndimo. Ni ukuvuga ngo niguriye ibibanza byanjye bibiri. Amabuye y'agaciro yangiriye akamaro. Ari igihe twajyaga nko muri nk'icyo nakitwa vacances,
mu biruhuko by'amashuri nkaza hano nkabasha kuhakura amafaranga. Uyu musaza amaze igihe kinini akora akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko yivugira ko nta kandi kazi ashobora gukora ngo kamuhe amafaranga nk'ayo abona. Reka nkata amabuye. Iyi ni diplome yanjye cyane, niko kazi nkora, niko kazi ewe data we. Aka kazi niko nishimira cyane. Niko nahisemo pe cyane. Nawe wampemba iki? Ntabwo wabona amafaranga yo kumpemba. Niyo nagize wenda natse wenda buke amafaranga make mu kwezi, sinajya hasi y'ibihumbi 100. Nawe sibwo akazi k'ibihumbi 100 wakuresi, ubundi nkabona 200 mu cyumweru cyangwa 300. Yamaye. Iyo ugeze akorerwa imirimo usanga isa n'ivunanye, ariko abo twaganiriye nabo bavuga ko ari akazi keza kandi bagakora bagakunze bitewe n'umusaruro bakuramo. Utaragera ahakorerwa imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wagira ngo ako kazi gakorwa n'abagabo gusa, nyamara binyuranye n'ibyo twasanze Karenge ku kirombe cya Rukankama. Abakobwa n'abagore bakora ako kazi bavuga ko bagahisemo nyuma yo kumenya ko gafite amafaranga menshi nk'uko babivuga. Kweza amafaranga bahari kuko nibango niba twishe nk'ibiro 20 ku munsi, kai wenda dukurikije n'abantu turi kumwe mu ikipe, ufite nko mu cyumweru amafaranga arenga hafi nk'ibihumbi nka 40. Bisaba ingufu, nta kintu cyatuma uvuga ngo ndi bukareke. Nuvuga ngo gakora mbese ugera ukamenyera ukumva nibisanzwe nkuko wajya guhinga. Minisiteri y'Umutungo Kamere ihora ikora igenzura ry'imikorere y'ibigo bikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro. Nkundibiza Aline Providence akora mu gashami gashinzwe tekinike za mine. Ubwo twamusangaga ku kirombe cy'Etablissement Hajos yatubwiye ko bari kugenzura niba iki kigo cyubahiriza amabwiriza agenga abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Tureba umutekano w'abaturage baturiye mine, tukareba nimba mine iri gucukura mu buryo bukurikije amategeko. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ibidukikije byubahirizwa gute, indani zimeze gute, nimba abaturage binjiramo ku buryo bwiza, abacukuzi bakoramo. Ikindi tukareba niba nta bana bakoreshwa muri uwo murimo. Birabujijwe ko abana binjira muri mine cyangwa se abadamu batwite, kuko ibi bintu biba biraha biba byanduza. Ntago amategeko yakubahirizwa 100%, ariko uko bimeze baragerageza. Vuga indani zabo zirateze neza, wabonye ko nazinjiyemo ziragendeka. Cyo nikiba tuba dushaka, nimba indani uyinjiramo ukagenda neza uhagaze, harimo n'amatara, abakozi bafite ibikoresho byuzuye. Umuyobozi mukuru wa Etablissement Hajos Hakizinshuti Jonas avuga ko umusaruro w'amabuye y'agaciro ushingirwa ku cyerekezo cy'ibipimo by'ahacukurwa. Biterwa na firo bagezeho uko imeze. Hari n'igihe twabonaga ibiro 800 ku munsi, hari n'igihe twabonaga toni n'ibiro 400. Bigenda birutana, ntago buri munsi wavuga ngo nivo y'ibyo nacukuye niyihoraho. Hari naho bagira bagafungura kugira ngo babane cya kirombe, nk'ubara indani zirimo ibiti bibanye neza ku buryo ubona nta mbogamizi zirimo ku bakozi. Ibyo byose rero hakaba igihe babonye nk'ibiro nka 40, hakaba igihe bukiye bakagera ku musaruro ya nivo ibiro 800, ibiro 600, bigenda binyurana. Uyu muyobozi mukuru avuga ko kandi ibirombe bifite amabuye y'agaciro mu bwoko bwa gasegereti, ariko akavuga ko ahura n'imbogamizi zishingiye ahagaragaye ibipimo by'amabuye y'agaciro, aho usanga ba nyiraho bifuza guhabwa amafaranga y'ikirenga mu gihe ari kubagurira kugira ngo akore akazi ko gucukura ayo mabuye. Imbogamizi ni ukuba ushaka kugurira umuturage ubona firo zerekeza mu ipariseri cyangwa mu isambu ye, bakakwifuzaho ibiciro bitabaho byinshi cyane. Niba abantu bakwiriye miliyoni 1 akubwira 7. Nubwo bwa buryo nakubwiye kare ko twifashisha abayobozi nabo bagakurikiza uko umurima wo kuri tere runaka uteye, bakagufasha ukajyana n'ibiciro ubona bikwiranye na hahana. Abakora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro kuri iki kirombe, iyo uganiye nabo bakubwira ko nta kandi kazi bakora, dore yuko amafaranga babona ari amafaranga abafasha muri byinshi, haba gukemura ibibazo byabo bwite n'iby'umuryango yabo. Edimwere Kande, Lemigo TV mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Karenge. Arakoze Edimwere Kande mu ntara y'Iburasirazuba. Tugarutse mu mujyi wa Kigali, komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare irasaba abasezerewe gufatanya n'abandi muri gahunda ya leta. Ibi komisiyo ikaba yabitangaje mu nama y'iminsi 2 ihuje inzego zitandukanye zifite aho zihurira n'iyi komisiyo mu rwego rwo kubereka aho bageze bateza imbere igihugu cyabo. Fulgence Hakizuwera. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare RDRC
ivuga ko ikora akazi katoroshye yaba gusezerera abari abasirikari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi baba baturuka mu mitwe yitwara gisirikare ikorera hanze y'u Rwanda. Babanza kwandikwa ko bemeye ko bataha bakajyanwa mu ngando, bakitabwaho, bagasuzumwa indwara ndetse bakanavurwa, kugeza ubwo bajyanwa mu miryango bakigishwa ibyo gukora, bakanahabwa igituma batangira ikintu ngo kidapfa gushoborwa n'ibihugu byose nk'uko iyi komisiyo ibivuga. Jean Sayinzoga uyobora iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare avuga ko iki gikorwa gisaba ubushishozi kuko ngo ushobora gusezerera abasirikare ahubwo ukaba uteje ikibazo gikomeye aho bagiye. N'ibyago bawiteje ibyago. Ibyo ngira ngo ni ikintu cya mbere twashatse guhunga iyo tuvuze reintegration mu gende cyatuba tureba. Ni nacyo gituma tuvuga ngo turakurikirana tukareba icyo yabaye cyo. Muze ko baturega byinshi bigeze bajyaga baturega ngo iyo tumaze kubasezera kuva 2001 bavuga ngo turagenda tukabasezerera bamushenye niho baje kurebera bwa mbere ngo dusezera abasirikare bacu twarangiza tukwakira mu ndege bakajya muri Kongo ku Rwanda cyangwa tukabohereza ahandi, ariko ntabwo twabikora kuko abako bari kwikoraho. Icyo gituma iyo tubasezerera tureba uko icyo babaye. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ivuga ko yakoze akazi gakomeye kubirebana no kubafasha kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Aha Jean Sayinzoga uyiyobora aratanga urugero rw'uko bitari byoroshye mu bihe byashize ngo abantu batuye mu bice by'amajyaruguru babashe gushyikirana n'abahuze mu gicengezi bagendeye ku mateka y'abacengezi muri iki gice. Twagize ubushakashatsi icyo gihe twabugiriye ikintu cyadutunguye nuko muri Gakenke icyo gihe twasanze icyo gihe ngo umuntu witwa ngo yavuye mu gicengezi ntibamushakaga namba rwose, ariko uwavuye muri RDF uwo ngo baramwakiraga neza kuko bavuga ko ibyago bageze byose byatuye ku bucengezi. Ariko ibyo bintu nyuma aho twaje kugirira imishinga hagahuriramo abahoze ari abasirikari n'abasivili 50% bakaba civil 50% bakaba abasirikare. Icyo gikorwa nta mushaka kumva ibintu twavanyemo, amasomo meza twavanyemo. Icyambere baratinyukanye. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ivuga ko mu bihe byashize yagiye ihura n'ibibazo byo gufasha abasezera kumvikana n'abaturage no gukorana neza n'inzego z'ibanze. Icyakora ngo biragenda bikemuka. Brigadier General John Bagabo, komiseri muri iyi komisiyo, arasaba abari abasirikare kubahiriza gahunda zose za leta nk'abaturage basanzwe. So ex-combatants rero bagomba kuba mainstreamed. Nukuvuga ngo bagomba kujya muri za gahunda za leta uko zakabaye. Niba ari umunsi w'umuganda hari abajya batubwira ngo akazi yaragakoze, yakoze aka patrolu yararangije, nta mpamvu yumva aza gukora irondo. No, niba hari irondo rikorwaho watashye, nawe ugomba kwegera abandi baturage nimugoroba mugakora iki, mukajya mu irondo. Niba uyu munsi hari akagoroba k'ababyeyi, uri umudamu waravuye mu gisirikare, nawe uri umubyeyi nk'abandi, nawe urajya mu kagoroba k'ababyeyi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, Rwanda Demobilization and Integration Commission, yita ku bahoze ari abasirikare ba leta RDF, abo mu gisirikare cyahozeho ex-FAR, abava muri Kongo muri FDL n'indi mitwe irwanira mu karere no mu gisirikare cy'ibindi bihugu nka FARDC igisirikare cya Kongo. Ni komisiyo y'igihugu ifashwa na leta 100% ndetse n'abandi batera nkunga, kuko kwifasha ubwayo biracyagoranye cyane ko ikora akazi kanini ko gufasha abasezerera kwitiza imbere. Gusa zimwe mu ngorane ihura nazo ngo harimo kudataha kw'abakiri mu mashyamba bitewe n'ababwira ko baje bakurikiranwa, nyamara hanini ababibabwira ngo babagamije kwikubira ibyo basize. Fulgence Kizuera, Lemigo TV. Arakoze Fulgence Kizuera wadukusanyije byinshi kuri iyi nkuru. Nubwo muri iyi minsi abagenda mu mamodoka mu mujyi wa Kigali atwara abantu ndetse n'ibintu bagenda bavuga ko bakorerwa ihohoterwa, inzego zifite aho zihuriye n'iki kibazo yavuze ko kirimo ziragishakira umuti ndetse n'uzafatwa wazahanwa ku buryo bugaragara ndetse bw'intangarugero. Rose Nishimwe yadukusanyije byinshi kuri iyi nkuru. U Rwanda rwahagurukiye ku buryo budasanzwe guca burundu ingeso mbi z'ihohotera rishingiye ku gitsina, zirimo n'ibikorwa cyangwa imyitwarire binyuranye n'imyifatire mbonezabupfura bitesha umuntu agaciro, bikabangamira by'umwihariko abagore, ngo kuko ari icyaha gihanirwa n'amategeko. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Ndayisaba Fidel avuga ko abashoferi n'abakomvayeri mbere y'uko imodoka ihaguruka bazajya babanza bakibutsa abagenzi ko kizira gukorakora uwo bari kumwe, ngo kuko kwicarana n'umuntu bitavuze kumukoraho. Akavuga ko uzafatirwa muri iki cyaha azahanwa bikomeye.
bikomeye ndetse kandi ko biteguye guhana uwo ari we wese uzagifatirwamo. Waba yarafite mu ndoto ze kumva yuko yajya mu bikorwa by'imyitwarire iyo ari yo yose cyangwa se n'imigirire iganisha ku kwishimisha bishingiye ku gitsina, haba ibyo gukorakora, kwikuba, yo kugenda abantu bikuba ku bandi bakorakora, ko ibyo ari ikizira, ubwo uzashyiraho ukuboko kwe kugahiraho, ubwo ngubwo ntazagire ngo meya w'umujyi ntiyamuteguje. Ariko kimwe mu byihuta nuko imodoka aho zihagurukira zimwe zifite za mikoro zivugirwamo, izindi zidafite za mikoro zivugirwamo, nuko ari imodoka ntoya abantu bashobora kuvuga bakumva begeranye. Umwe muri abo bashinzwe gutwara abagenzi mu bakozi bakora kuri iyo modoka atanga ubutumwa bwibutsa yuko kizira gukora ibikorwa by'urukozasoni bigamije kwishimisha bishingiye ku gitsina, bibuza amahoro cyangwa bibangamira abagore n'abakobwa mu modoka. Ishami ry'umutekano wo mu muhanda wavuga ko abahohotera abandi babahagurukiye kandi kuzabifatirwamo azabihanirwa, ko n'abagenzi ubwabo bakagombye kumenya uburenganzira bwabo maze bakagira uruhare mu kugaragaza ibibakorerwa. Twashyizemo ingufu nyinshi rero mu kubikurikirana. Hariho na za bisi zirenga 20 twumvise ko harimo za kamera. Ibyo byose abantu bagomba kubimenya. Ubimenye ko bibujijwe, umenye ko udakwiye kubikora, umenye ko hari campaign birwanya, ariko unamenye ko hari n'amaso akureba wowe utareba. Ingaruka zabyo ni ukuzirengera igihe wabirenzeho. Ni ngombwa rero ko nkuko twamagana ibindi byaha byose, icyo ngicyo nacyo tugihagurukira, cyane cyane ko iyo tuvuga ibintu nk'ibi ngibi ntabwo tuba tuvuga ku banyarwanda gusa. Rwanda ni igihugu kigendwa n'abantu baturuka imihanda yose mu bihugu byose. Hari ibihugu rero byo bifite byagiye kure muri ubwo buryo, ku buryo no kureba umuntu ukamureba ahantu hadakwiye kurebwa nabyo bashobora kubigucyagingira. Ngarambe uhagarariye KBS we yavuze ko bakeneye gufatanya n'umuntu wese ukoresha izi modoka ndetse n'inzego z'umutekano. Avuga kandi ko hagiye no gushyirwa kamera mu modoka hafi ya zose. Fatanya n'abakoresha ziriya modoka ushaka kuzanamo umwuka mubi, abakozi bagiye gukangurirwa ko bagomba kubyirinda. Ikindi dukoranye n'inzego z'umutekano biroroshye cyane, ibyo yababwiye ziriya modoka zose ari kuva kuri kwasiteri, ari kuva kuri yasi, nta modoka utashyiramo kamera. Tugiye kureba uburyo twakwihutisha kiriya gikorwa. Ku ruhande rw'abagenzi nabo bavuga ko iryo hohoterwa barikorerwa. Aba ni bamwe mu bagenda muri izo modoka baganiriye na Lemigo TV. Ntago birambaho, ntago mbizi, ariko hari kuntu mwegeranye bikabije, kubera ko babashyira muri bisi bakavuga ngo ntibaruzuza umubare, ofete ntubuzi n'umubare ngo ni bangahe, bakabashyiramo nk'abari muri boîte ya sardine. Icyo gihe mwegeranye bikabije, ushaka ashaka gukora icyo ashaka. Kandi njye mbona ari hohoterwa ati kuki, kubera ko umukobwa n'umuhungu bari bakwiriye gutandukana uko bicaye, kuko niba umuhungu agenda yafata ku mukobwa ntabwo bigaragara neza. Ubundi umukobwa niba ari mu gihe cya periode ya fiançailles cyangwa ari muri icyo gihe, si ngombwa ngo umuhungu amukoreho. Umuntu numvaga ugomba kumukoraho ni umugabo we. Birenze aho ngaho rero ni ihohoterwa. Iyo umuntu atambaye ngo akwize umubiri wose, bitera umuhungu kuba yakora icyo cyaha, iryo futi. Abantu bose ari abashinzwe gutwara abagenzi ubwabo barasabwa kutihanganira, kutarebera ndetse no kudahishira uwashaka gukora ibyo bikorwa by'urukozasoni, habaho bategera ibinyabiziga muri za taxi ndetse n'amamoto. Ubigaragayeho agomba guhita agaragazwa, agashyikirizwa abashinzwe umutekano. Rose Nishimwe, Lemigo TV.
Rose Nishimwe arakoze. Tukiri mu makuru ajyanye n'umutekano, kuri wa kane polisi y'u Rwanda yashyikirije polisi ya Kenya imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser yafatiwe mu Rwanda yaribiwe muri Kenya. Bonfils Munezero. Uyu muhango wo gushyikiriza imodoka mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser yibwe mu gihugu cya Kenya wabereye ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru, aho Assistant Commission of Police Tony Kuramba, umuyobozi wa polisi mpuzamahanga muri polisi y'u Rwanda, yayishyikirije Sergeant Chris Mbwanga waje uhagarariye polisi ya Kenya. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser ifite agaciro ka miliyoni 4 z'amashiringi yo muri Kenya, yibwe muri Kenya umwaka ushize, yibwe n'abaturage baje muri Kenya biyitirira abaguzi b'imodoka, niko guhita bayiba bayijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko Sergeant Chris Bwanga akomeza bitangaza. The cooperation has come in handy because in the year 2014 around September ubu bufatanye bwagezweho kuko mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa karindwi imodoka yacu yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser yibwe muri Kenya n'abantu baje bihitirira ko ari abaguzi b'imodoka, ariko mu gihe gito imodoka ihita iburirwa irengero, nuko iza kubonwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukavu twaje hano umwaka ushize, ariko abashinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banga kudufasha, ariko imodoka turayibona ifite ibyangombwa byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko tuvugana na polisi y'u Rwanda uburyo yadufasha, ariko ntabwo byashobokaga ko twayikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko nta mubano mwiza uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Kenya. Nicyo cyatumye tuyirekera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe gito nibwo twabonye amakuru avuga ko u Rwanda rwabashije guta muri yombi umuntu washakaga kuyijyana i Burundi aciye Rusizi, ndetse wanashatse gutanga ruswa ingana n'amadolari y'amanyamerika 700, nuko ahita atabwa muri yombi. And he was arrested by Inspector Felesin, who works for Interpol Rusizi, and he was put in custody. Sergeant Chris Bwanga akomeza yemeza ko ubufatanye buri hagati ya polisi y'u Rwanda na polisi ya Kenya bushimishije ugereranije no mu myaka yashize. Iki ni igikorwa cyerekana umubano uri hagati y'ibihugu byombi, aho tuva ndetse n'ibikorwa byagezweho kuri ubu. Mu gihe cyahise ntabwo twari dufitanye umubano nk'uyu, ariko kuri ubu nabwiye umuyobozi wanjye ko u Rwanda ari nko mu rugo numva ntuje, kubera ko niba hari ikintu kibaye muri Kenya biroroshye kugisubiza mu Rwanda kubera ubufatanye buhari amasaha 24 CSP Celestin Twahirwa, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, avuga ko imodoka yafatiwe mu Rwanda ishaka kwinjizwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko uwari uyitwaye yagerageje gutanga ruswa ingana n'amafaranga y'amadolari y'Amerika 700. Akomeza avuga ko u Rwanda rutazihanganira abajura bakoresha inzira z'u Rwanda bashaka kwanyuza ibyibwe mu bindi bihugu. Iyi tumaze gutanga nonaha yibwe mu mwaka ushize muri 2014, ndetse barayitwara inyura ku mupaka wa Uganda ijya muri Kongo. Abayitunze muri Kongo baza gukora impanuka, noneho akoze impanuka yifuza kujya kuyikoresha i Bujumbura, kubera ko yari imishakishwa bigaragara ko mashini zacu zazi n'ababwiza Interpol zikoreshwa ku mupaka hirya no hino, ihageze bayibona ko iri mu zishakishwa, nuko yafashwe. Kimara gufatwa wari wayibye bamwita Agabe Janvier, mu by'ukuri tuvuga ko ari wayibye ko ni wabifatanywe, ariko yari yayiguze n'uwayibye muri Kenya. Arafatwa, akimara gufatwa kuri Rusizi ya mbere, we ahita atanga ruswa y'amadolari 700 yifuza ko abapolisi bamurega akomeza. Iki bicyaha cya kabiri. Arakurikiranwa, dosiye arakorwa, ubu yaranakatiwe mu rukiko afungiye Rusizi. Abajura baturuka mu bindi bihugu bagakoresha igihugu cyacu kubera ko hari umutekano, bakaza bakahanyura bakajya mu bindi bihugu. Kubera ko byamaze kugaragara ko bashaka gukoresha igihugu cyacu nk'inzira, rero ntabwo tuzabyemera. Ntabwo twakwemera ko kibaye indiri y'abajura, ntitwakwemera ko haba inzira y'abajura. Twafashe ingamba rero zikomeye zishingiye ku mikoranire yacu na polisi z'ibindi bihugu, Interpol cyane cyane, ndetse ibihugu byose duturanye baradufitanye amasezerano ya polisi hagati y'ibihugu byacu. Ntabwo ari ubwa mbere polisi y'u Rwanda ikoze igikorwa cyo gushyikiriza Kenya imodoka zibwe, kuko no mu mwaka ushize nanone u Rwanda rwafashe imodoka zigera kuri 6 zari zaribwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, nazo zisubizwa ba nyirazo. Bonfils Munezero, Lemigo TV mu mujyi wa Kigali. Arakoze Bonfils Munezero. Ni nawe dusoreje amakuru twabagezagaho ajyanye n'u Rwanda. Mbere yuko tujya hanze y'u Rwanda, reka tubanze twamamaza.
Guest House Reduce Flats. Guest House Reduce Flats ni guest house imaze kutwiyereka cyane mu mikorere yayo myiza. Mwaba mwifuza ahantu heza ho kuruhukira, mwifuza se aho gukorera ukwezi kwanyu kwa buki? Ni mugane Guest House Reduce Flats. Guest House Reduce Flats iherereye Ikibagabaga nyuma ya Kiliziya Gatolika, aho bagufitiye amacumbi meza ari ahantu hatuje. Muri Guest House Reduce Flats murahasaga amachambre atandukanye, hakaba hari restaurant ndetse na bar aho mufata icyo kunywa ndetse n'amafunguro mwifuza. Ibyo byose kandi murabisanga ku giciro gitoya. Kwifuza kuhagera nta déplacement ufite, baza kukwitwarira aho uherereye hose muri Kigali ku buntu. Abifuza kuhagera muduhamagare muri Guest House Reduce Flats. Umukiriya ni umwami. Aya ni amakuru mu Kinyarwanda, ni amakuru ya Lemigo TV. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka tuyahere kuyavuga ko ambasade wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo yatewe icyuma agakomereka. Ni inkuru ya Al Jazeera izwi mu Kinyarwanda na Kizima Joel. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Korea y'Epfo Mark Lippert yatewe icyuma, bikaba byabereye umuhango rusange mu nzu y'ubukorikori i Seoul. Ambasaderi Mark Lippert yatewe n'uwari ufite icyuma aramukomeretsa ariko ntiyahasiga ubuzima. Ambasaderi Lippert yatewe ubwo yari mu nama mu gitondo cyo kuri wa kane ubwo yiteguraga gutanga ikiganiro cye kivuga ku mahoro ku gihugu cya Korea. Ambasade ya Amerika yatangaje ko Lippert ameze neza nyuma yo kuvurwa mu bitaro by'i Seoul. Umugabo witwa Kim Jong w'imyaka 55 niwe ukekwa ko yaba ari we wateye icyuma ambasaderi. Kuri ubu akaba yahise ashyirwa mu maboko ya polisi. Ku ruhande rwa polisi yo yatangaje ko uyu mugabo Kim Jong yakomerekeje bikomeye ambasaderi mu isura ndetse no ku kuboko akoresheje icyuma. Polisi yakomeje itangaza ko Kim mu mwaka wa 2010 i Seoul nabwo yateye amabuye ambasaderi w'Ubuyapani. Umukuru wa polisi mu gihugu cya Korea Yoon Myung-son yavuze ko bamuhagaritse ndetse ko bari no gukora iperereza ku cyatumye atera ambasaderi wa Amerika icyuma. Amakuru dukesha Al Jazeera avuga ko Kim Jong uyu wateye icyuma ambasaderi wa Amerika muri Korea y'Epfo ayoboye umuryango uharanira ubwiyunge n'amahoro hamwe na Korea y'Amajyaruguru. Amakuru ava ku bahamya bari bahari avuga ko uyu mugabo wateye icyuma ambasaderi wa Amerika muri Korea y'Epfo yavugaga inshuro nyinshi asakuza ko nta myitozo y'intambara ihari. Ibi akaba yabivugaga yibanda ku myitozo yimbitse ya gisirikare ya Korea y'Amajyepfo iba buri mwaka muri ibi bihe. Abigaragambya barwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Seoul bagaragaje ko iyi myitozo igamije gutera Korea y'Amajyaruguru. Naho ku ruhande rwa Korea y'Epfo bakaba bavuga ko iyi myitozo izageza muri Mata ariyo kwirinda kandi akaba ari imyitozo isanzwe ya buri gihe. No muri Pakistan abagore barimo barigishwa kurasa ngo bambariye guhangana n'abatalibani ndetse n'intagondwa. Ni inkuru dukesha BBC izwi mu Kinyarwanda na Ingabire Yvonne. Abagore b'abapolisi mu gihugu cya Pakistan barimo baratozwa uko bakwitwara ku rugamba bahanganye n'abatalibani. Aba bagore bari i Peshawar biteguye kuba igipolisi gikomeye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Bagomba gutozwa mu gihe kingana amezi 6 aho bari kumwe na bagenzi babo b'abagabo nabo barimo baratozwa. Biteganyijwe ko aba bagore aribo bazabanza kujya ku rugamba mu rwego rwo guharura inzira ya bagenzi babo b'abagabo. Mahirin Taj nawe arimo aratozwa, aravuga ko mbere nubwo bari abapolisi ntabwo bashoboraga kurwanya imitwe y'iterabwoba yabaga iyobowe n'abagore bagenzi babo. Ako guheraho imyitozo yatangiriye bashobora guhangana nabo. Naho Sadia umubyeyi w'umwana w'imyaka 2 we avuga ko akunda iyo barimo kwiga uko bakoresha intwaro. Akomeza avuga ko akumbuye umwana we ndetse ko umugabo we ari we umutera ingabo mu bitugu. Imyitozo ngororamubiri niyo yimikijwe imbere mu rwego rwo gukomeza imibiri y'aba bagore. Muri iyi myitozo batozwa gupima no kurasa badategwa guhera ku mbunda zoroshye kugeza ku mbunda ziremereye. Benshi bitabiriye imyitozo bitewe n'uko bashyigikiwe na base abandi bashyigikiwe n'abagabo babo. Iyi ni intambwe ishimishije muri iki gihugu kuko mbere umubare w'abagore baganaga mu ngabo z'igihugu wari muto cyane. Nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize ubereye mu kigo cy'amashuri, hashatswe umuti wo gukemura ikibazo cy'ubwicanyi muri iki gihugu. Bitegerejwe ko iyi myitozo yaba imwe mu bisubizo.
imyitozo irimo iritabwaho cyane n'inzego zose za polisi n'igisirikare itegerejwe umusaruro mwiza kandi utubutse. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyapakistan arashinjwa kuba yaragabye ibitero mu Bwongereza ho ni mu mujyi wa Manchester. Ni inkuru ya Euronews izwe mu Kinyarwanda na Kizima Joel. Urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rurashinja umunyapakistani kugaba ibitero by'ibisasu muri Manchester. Umunyapakistani w'imyaka 28 witwa Abis Nasir arashinjwa n'urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba bikorwa n'umutwe wa Al-Qaeda. Uyu munyapakistani akaba anashinjwa gukorana na Al-Qaeda mu kugaba ibitero mu bihugu by'Uburayi ndetse no muri Amerika. Urukiko ruratangaza ko no mwaka wa 2009 Nasir nabwo ashinjwa kuyobora itsinda ry'ibyihebe byateye ibisasu mu gace gakorerwamo ubucuruzi kitwa Trafford muri Manchester mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwo mu Bwongereza. Ku ruhande rwa Nasir ushinjwa gukorana na Al-Qaeda we arabihakana, aravuga ko nta bikorwa n'imwe yakoranye n'umutwe w'iterabwoba ndetse ko n'ibyo bamushinja byose atari byo. Muri Ukraine mu gace ka Donetsk gikomeje kuvugwa no gushaka imibiri y'abatsikiriye mu kirombe gicukurwamo amakara cyaturitse. Ivone Ingabire. Imibiri myinshi yakuwe mu kirombo cyaturikiye mu burasirazuba bwa Ukraine ku munsi w'ejo. Iki kirombe gicukurirwamo amakara cyahitanye abasaga 33. Muri ijoro ryakeye nibwo abakozi bakora muri iki kirombe babonye imibiri ya bagenzi babo. Mu museso kuri wa kane nubwo abayobozi b'aka gace batangaje ko nta kizere gihari cyo kubona abakiri bazima. Abasaga 230 nibo barimo barakorera muri icyo kirombe mu gihe cyaturikaga. Kuri ubu bivugwa ko cyaturikishijwe na gazi nyinshi. Ivan Lorenzo umwe mu bakometse cyane ariko batapfuye yaganiye na Euronews ubwo yararyamye mu bitaro, isura ye yuzuye ibisebe n'ubushye bukabije. Avuga ko yumvishe giturika kiramuterura kimujugunya nko muri metero 3 cyangwa 4. Muri ako kanya ubushyuhe bwahise buzamuka ku gipimo cyo hejuru buhita bwongera buramanuka ngo nibwo bahise batangira gukambakamba basohoka. Akenge baciyemo kari bugufi naho urugamba hagati y'abarwanyi badashyigikiye leta ya Ukraine n'igisirikare cya Ukraine rwaberaga. Si ubwa mbere iki kirombe cya Zasyadko kiri mu gace ka Donetsk mu burasirazuba bw'iki gihugu giturika kuko ubwa mbere cyaturitse mu 2007 gihitana abasaga 100. Hagati aho abo mu miryango y'abakoraga muri iki kirombe barimo barasaba ko bagezwaho amakuru yose ashoboka kandi ku gihe. Kuri ubu 16 bakomeretse barimo baritabwaho by'umwihariko n'ibitaro barwariyemo. Barakoze Ingabire Yvonne na Joel Kizima ku makuru yo hanze badukusanyirije. Reka nshimire mu mwese twabanye mu makuru yacu mbere ko dutandukana dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Minisiteri y'Uburezi yajyanye amasezerano y'imikoranire n'ikigo IBM East Africa. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare irasaba basezerewe kugira uruhare muri gahunda za leta. Naho hanze y'u Rwanda ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe icyuma arakomereka. Naho muri Pakistan abagore bahagurukiye kurwanya abatalibani n'intagondwa. Reka mbonereho nshimire equipe technique n'abanyamakuru bamfashije kubategurira ndetse no kugezaho aya makuru. Mukomeze kunogerwa na gahunda y'ibiganiro bya Lemigo TV. Jye naho utaha nari bukiza Ange Pascal. Imana ibarinde.